location. Những này chưa? Miya Faiwi. Này bes nih, 10-20 kg macam beg kain itu nih kan. Teman-teman, ini apa payment deh? Kalau kutu mah ini, apa ibar mas sawo? Miya payment ini lengjak bay lengjak tuh. Teh kalau kita mah kalau tolas tangko, mungkin kotak tahun. Tuh, mungkin Amarpur, mungkin Nograi deh, hunjak sama ya, mau naik lagi terus mungkin Nograi, naik na. Roke kolsi.